Danas sam došla u Hamburg i jako je lijepo vrijeme. Ovdje radi snimanja za Schwarzkopf Professional, što ćete vidjeti sve sutra tokom vloga. Malo ćemo proći okolo i pokazati vam kako izgleda grad. Meni je ovdje prvi put i za sad mi se stvarno jako sviđa. Ovo tu je soba u hotelu Aspiria i neki švabe na televiziji. A ono što je super, u hotelu imamo i bazenčić, tenis terene, nogometne terene i sve što poželite. Dobar, trenutno smo u Schwarzkopf Professional u headquartersima. Imamo tutorial za BC Scout Genesis. Ono što smo još radili je neke flat lace. Tako da ovdje smo snimali neke moje stvari skupa sa nekim Schwarzkopf proizvodima. I da je ovo tu smo tako recimo snimali. Da. I to su ti svi proizvodi. Uglavnom jako nam je zabavno, cijelo vrijeme se zezamo i sad ćemo raditi, snimati taj tutorial. I uglavnom jako nam je fora, šminka je odlična, sada će tek biti. I to je to. Što radiš? Trenutno, sad u tijeku.